memang di dalam silaturahmi itu ada hikmah apa ya Gus Aktif? Sahabat Indonesia sehat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah silaturahmi itu sebetulnya banyak, tapi saya akan kupas 3 hal sajalah. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan orang yang bersilaturahmi itu rezekinya dimudahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang bersilaturahmi itu persaudaraannya direkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang rajin atau orang yang menjalankan silaturahmi itu usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil sampel sederhana. Ketika misalnya saya datang ke tempat bersilaturahmi ke tempat orang yang doyan bermaksiat kepada Allah, maka potensi saya untuk melakukan kemaksiatan itu akan semakin tinggi juga. Maka yang datang bukan nikmat, bukan rezeki, melainkan dosa dan mudarat. Tapi ketika kita bersilaturahmi kepada orang yang sehat atau praktisi kesehatan atau dia orang-orang yang secara hidupnya sehat, maka kita akan ikut tradisi hidup sehat. Sebagaimana orang itu melakukan kegiatan, melakukan berkehidupan interaksi yang sehat. Itulah kita bisa memaknai panjangnya usia kita, karena kita belajar untuk dekat dengan orang-orang yang sehat dan juga mengkonsumsi makanan minuman yang sehat. Jadi itulah diantara hikmah silaturahmi yang disebut dengan rezeki berlimpah, kemudian persaudaraan menjadi lebih kuat, kemudian yang terakhir usia menjadi panjang. Saya pikir itu sangat mudah untuk kita kerjakan apabila kita berniat, betul-betul berniat. Sekalipun zaman teknologi begini canggih, tapi tatap muka itu akan berbeda nuansanya dibanding ketika kita melalui media sosial. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Indonesia sehat, untuk lebih menjaga daya tahan tubuh dan tidak gampang sakit, mari kita konsumsi Bio7 secara rutin. Demikian Cahaya Kolbu bersama Gus Atif dari Pondok Pesantren Ihya Al-Mustafa, Rangkas Bitung, Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا
خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاء
ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في
نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا
كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع
فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم
يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله Marhaban ya Ramadan, saudagar Iga. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama IGA Radio. Kita semua sudah memahami bahwa zakat adalah salah satu daripada rukun agama kita. Namun di dalam pelaksanaan rukun agama ada diskriminasi pandangan banyak dari kita terhadap rukun-rukun Islam ini. Ada di antaranya yang sangat digemari, ada juga yang sepertinya diupayakan untuk menghindar. Seperti umpamanya taruhlah semangat mereka berhaji dibanding dengan semangat berzakat. Padahal ini sama-sama rukun. Mengapa? Karena kesalahan dalam persepsi terhadap ajaran agama secara keseluruhan, khususnya berkaitan dengan zakat. Karena menurut kenyataan yang dia lihat bahwasanya zakat ini mengurangi hartanya, sementara manusia dilahirkan salah satu sifat dasarnya ialah sangat mencintai namanya harta atau materi. Oleh karena itu
mereka kurang bersemangat untuk berzakat. Karena pada dasarnya keinginan mereka itu mau menambah-nambah terus hartanya, sementara zakat dikiranya mengurangi daripada harta itu. Ini tentunya karena tidak memahami bahwasanya pada hakikatnya seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu perlu kita yakini bahwa itu semuanya adalah bernuansa rahmat, dan rahmat secara merata, rahmatan lil alamin, buat seluruh alam, rahmat buat manusia, rahmat buat hewan, makhluk bernyawa, dan rahmat buat makhluk yang tidak bernyawa. Itu rahmat sepanjang masa. Kalau kita berbicara tentang rahmat, maka itu juga berarti zakat ini adalah rahmat. Nah, sementara dipahami masyarakat bahwa zakat ini mengurangi harta sehingga tidak bersemangat untuk melakukan ini. Oleh karena itu, maka hal yang pertama yang perlu diyakini bahwasanya seluruh ajaran agama itu adalah rahmat. Kemudian bagaimana dengan zakat? Dengan zakat, saya katakan bahwa kata zakat saja mempunyai 4 makna, yang mana itu semuanya bernuansa rahmat. Makna pertama daripada zakat ialah kebersihan dan kesucian. Artinya apa? Kalau kita memang ingin makan harta yang bersih, yang menyehatkan kita, maka tolong jangan makan sendiri. Ingat zakatnya, infaknya, sedekahnya. Kenapa? Karena manakala harta kita sudah sampai pada saat di mana wajib keluar zakat, lalu kita tidak keluarkan, maka itu logikanya ada harta di situ sudah bukan lagi hak kita, bukan lagi milik kita. Tapi karena tidak dikeluarkan, maka kita makan bersama-sama dengan harta yang memang milik kita. Akibat daripada itu, maka itu berarti bahwa kita makan harta yang tidak bersih. Ini punya dampak yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Bisa kita tidak sehat, bisa anak-anak kita berantakan, bisa keluarga yang tidak baik hubungannya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang yang kita makan pada hakikatnya bukan harta yang bersih. Makna yang kedua daripada zakat ialah pertumbuhan pengembangan. Di dalam bahasa kita asawengen, artinya kita ini semua ingin bertambah, kita punya harta. Maka ketika keluar zakat, maka ketika itu memang kurang. Tetapi ingat, besok atau lusa Tuhan pasti akan gantikan dan akan lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Yakinlah ya, karena itu saya sudah praktekkan demikian yang diperlihatkan Tuhan. Sehingga saya melihat juga, mengamati masyarakat kita, bahwasanya ternyata mereka yang rajin berzis, berzakat, berinfak, bersedekah, saya tidak ketemukan di antara mereka itu dikasih miskin oleh Tuhan, malah dikasih berkah daripada hartanya, sementara bertambah hartanya. Dan memang Rasulullah mengatakan, Allah sendiri berkata dalam Al-Quran, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apa-apa yang kalian infakkan ada Tuhan menggantikan. Sementara Rasulullah mengatakan, "Istanzilu rizqa bis sadaqah." Turunkan rezeki itu dengan sedekah, dengan zakat, infak, sedekah, turun rezeki itu. Memang waktu keluar itu ibarat promosi kepada Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan gantikan jauh lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Jangan ragu selama Anda mengaku sebagai orang beriman. Kan kalau begitu berarti zakat ini rahmat. Dia membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat bakhil dan sebagainya, menambah lagi harta kita. Kemudian ketika membawa kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan hidup kita, sehat-sehat kita dan sebagainya, kebaikan dalam hubungan kita dengan tetangga kita, dengan sesama manusia, itu akan baik semua. Kita enak tidurnya, tidak banyak gangguan dan sebagainya, tenang, kita punya pikiran. Itu karena kebaikan yang dibawa oleh zakat ini. Di samping itu juga zakat itu menjadi tolak bala. Sudah banyak kejadian, ada bahaya menimpa, tetapi orang yang rajin berzakat itu diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian makna yang keempat daripada zakat itu ialah berkah. Perlu kita ketahui bahwasanya yang membawa kebaikan dalam hidup kita bukan banyaknya harta itu, tetapi berkahnya. Walau sedikit tetapi berkah. Itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak berkah. Nah, kalau kita berzakat akan ditambah harta kita, di samping berkah jadi banyak dan berkah. Sedikit tetapi berkah lebih baik daripada banyak tetapi berkah. Tetapi kalau kita berzakat, kita akan mendapatkan banyak lagi berkah. Oleh karena itu kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup dunia akhirat. Belum lagi bagaimana nanti di akhirat ancaman bagi orang yang tidak berzakat. Azab yang disiapkan Tuhan sangat pedih. Kalau ada orang yang berani tidur bersama-sama
ular, janganlah mengeluarkan zakat. Maka harta yang wajib dikeluarkan itu akan dijelmakan oleh Allah menjadi ular yang membelinya nanti dalam kubur. Waliyazubillah. Di samping itu, kalau seperti emas dan perak yang sudah wajib zakatnya tidak dikeluarkan zakatnya, itu akan dijadikan setrika oleh Allah. Ini dalam Al-Quran ada disebutkan seperti itu. Dijadikan setrika lalu dipanaskan di api jahanam, kemudian disetrikakan baik di depan, mukanya, sampingnya dan belakangnya. Itu kata Al-Quran. Kemudian kalau sekiranya kita punya binatang ternak yang tidak dikeluarkan zakatnya, itu nanti menurut Rasulullah SAW akan mengejar kita dan menanduk serta menginjak-injak kita. Ya, dalam waktu sekitar 50 tahun dikasih begitu, dan tahu bahwa nanti di akhirat apabila kita sudah dibangkitkan oleh Allah dari kuburan, tidak akan mati lagi sepanjang masa. Saya ulangi, tidak akan mati lagi sepanjang masa. Kalau orang masuk surga, dia akan merasakan nikmat sepanjang masa. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau masuk neraka, akan merasakan azab sepanjang masa. Ini bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Tentu kita sebagai manusia, sebagai orang beriman, dia berpikir yang sehat. Tentu kita kejar kebaikan dan berusaha menghindari apa yang dinamakan keburukan. Sementara dengan zakat, infak, sedekah, di sana banyak sekali kebaikan yang menunggu kita. Oleh karena itu, mari kita berzakat, mari kita berinfak, mari kita bersedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kita lahir di dunia ini dengan bantuan orang lain. Dan pasti ketika kita kembali di hadapan Allah, pasti dengan bantuan orang lain. Makanya tepat Ramadan tahun 1446 Hijriah, marilah kita mempererat tali silaturahim kita. Saya Safaruddin Al-Aksi, Ketua Komunitas Pendakwah Keren Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menantikan saat waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Jafar, Direktur Perunda Air Minum Tirtawasai Kabupaten Baru, dan segenap karyawan-karyawati mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan menantikan waktu berbuka. Semoga segala amal ibadah kita semua mendapatkan berkah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan air seperlunya dan ingat Ki, bayar rekening air tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kepada seluruh saudagar IGA Radio dimanapun berada, selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah amalia di dalam bulan Ramadan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin dan nantinya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abdurrahman Awan, SPDI MH, dan seluruh staf penyuluh penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Carilau mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris SAG MPD, Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa membawa kita meraih predikat orang-orang yang bertakwa. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum perekat keharmonisan keluarga,
Hindarkan anak-anak kita dari pernikahan di bawah umur demi mewujudkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaruddin atas nama pribadi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan amalan mulia bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga dapat meraih derajat dan predikat takwa menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai bulan kasih sayang, empati kepada sesama dan seluruh makhluknya, mewujudkan selebrasi kerukunan umat beragama yang akrab dan harmonis menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magi betul sakit. Aduh, maniku kita tuh tapi temat tapi maniku. Wek bapak nasi dosa rai. Yang majamang ya pak di iga na yoli matu lukang kit mapada Ajak metona na jok ka mapada tay. Masa kena ya sama kuku undangan. Ya mana na tua iya di ising ki undangan ngagamanya. Jolo pa uli yo anu rewe roy. Bacau, banyak Cina yo lo. Iya om, agak ki. Degir masur muki ya sangi undangan. Manang kayu ki om, na de mai ki undangange. Ya ki pale, kode na yuki. Karena percetakan om. Tega ni kama kurodo. Kaku percetakan iga print. Oh, kudegi monre ro iga print. Ku bungi om. Ya kok mana pak baco asur mai buruna pale. Lepas pale beti om ulo meriki. Iga lepas buruna lepun. Kopi beti. Iyo, nade. Iga Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat. Engkau undang atau mete pun ni? Magati tadi. Iya, termaksud banyak pale na. Wajah hijau loh. Iwajah pakai pale yo lo. Patru kan tamatan tamu ro. Pak Poroto napatin ro doina. Surit tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi Iga Print di Jalan Semangka Bungi Lalabata, Kecamatan Tenete Rilau, Kabupaten Baru, atau Studio Iga Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menanti saat berbuka puasa. Saya Samsudin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dan ampunan. Jadikan bulan yang suci ini momentum pemersatu umat dan mempererat silaturahim. Dengan spirit Ramadan kali ini, kami menghimbau dan mengajak masyarakat Desa Lalabata untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dan lebih tanggap dalam memberikan informasi di wilayah masing-masing melalui perangkat desa yang ada, serta dapat memelihara dengan baik hewan ternaknya agar tidak merusak kebun warga lain dan tidak melintas di jalur rel kereta api. Saya Aris Tahir, Kepala Desa Lalabata bersama perangkat desa dan staf mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan kali ini adalah momen penuh berkah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ibadah dan berbagi kebaikan. Saya Heru Rijal Majid ST bersama seluruh jajaran pemerintah Desa Sito menyampaikan selamat
Semoga puasa hari ini penuh keberkahan dan hidangan yang dinanti semakin nikmat dengan rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Jamaluddin Esos MH, Kepala Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Barru beserta seluruh staf mengucapkan semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Ahmad MM, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru bersama seluruh jajaran termasuk penyuluh pertanian lapangan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Dengan berpuasa kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kemenangan, dan hidayah. Semoga puasa yang kita lakukan dapat mensucikan hati kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsia Muci, Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Barru bersama segenap pengurus dan anggota mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan serta semakin memperkuat iman dan ketakwaan kita. Mari jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbanyak amal ibadah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kita menyambut Ramadan dengan hati yang gembira, penuh ketakwaan dan kesiapan untuk meningkatkan ibadah. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga, tapi juga momentum penyucian jiwa, penguatan spiritualitas, dan peningkatan solidaritas. Di saat kita menanti waktu berbuka puasa, mari kita jadikan setiap detik sebagai kesempatan untuk bermuhasabah, memperbanyak doa, serta memperkuat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Saya Kamaruddin Hasan, Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Barru, menyampaikan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, melimpahkan keberkahan kepada kita semua, serta menjadikan Ramadan ini sebagai sarana peningkatan diri menuju insan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang berkah ini, mari kita perbanyak ibadah, tingkatkan kepedulian sosial, dan mempererat tali silaturahmi. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala
dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Abdul Jalil Samsudin Parewe, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS Kabupaten Baru beserta seluruh pengurus mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Bakar, Sarjana Sosial, Magister Sains, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Baru. Selamat menanti berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan ampunan. Saya Nyonya Andi Milawati Abustan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat. Mari kita hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Qur'an dan merenungkan maknanya, serta juga memperbanyak sedekah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Semoga Ramadan ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kebersamaan serta melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan mulia, bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibadah zakat. Mari tunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat melalui amil zakat resmi dan legal yang telah mendapatkan SK UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya Sahabuddin Al-Farid atas nama seluruh pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aga tu kare bahasa po. Alhamdulillah kare bang ada cemua. Nagi palik nama sarai ini nama mani kirita. Anu rai merolari doang usarai. Maga memang ilari dua sapo. Ya tahu nge temen ni masih sekolah ku SMP. Ada wisa ni strategi matuk pasam bro. Lawak dikot temen langsung runtuk jamang. Magi hata masalah ada sapo. Nangkaro SMK Pelayar Lintas Nusantara Baru makasing agami makasin na SMK Pelayar Lintas Nusantara Baru ajak tabata sapo iya na rosikola kot temay wadi langsung majam aku kapala niagai nape lagi maperate na runtuk na doi
Wah, hebat na ditu. Nanti kami memang itu junam monre resiko lain. Pula julo indas, dia nak ake mange kelurahan Tung, Kecamatan Baru. Wah, saya anak tu di, mabela landrek monre tu sikolai. Sapo, aja tak pikir iki ya tu. Dia kata isengi maka daerah SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru pakai ni sistem sekolah boarding. Agak bonding. Buatannya bondi sapo boarding. Biasanya sistem boarding sekolah yang kaya napas sadiaki on rumah beni. Ya gari telah ya serama. Kuni rumah tu asramae ibimbisi aguruat tambahan pada anak pak disengeng agama. Tapi mega kapapat kamajana gratis sapo asramana. Wah ya lebat na tu ya usapa sapo. Kuni tu patama anu reta. Oke si sapo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal-amal ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسأل التكليف على أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah. Bulan yang suci ini, bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima dan membawa keberkahan bagi kita semua. Di momen yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan keimanan, berbanyak ibadah, serta saling berbagi dengan sesama. Semoga setiap doa dan usaha kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Stanandi Bintang, Wakil Bupati Baru mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan waktu menanti berbuka puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna zahaba dhama wa batalat al-uruq wa sabata al-ajr insya Allah ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد
الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا وأدعوته إنك لا تخلف الميعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'us rahmatal alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah nasabab masih simatana kuangi padang kamu fina weresunga nerata siya subuhe nenia ajap-ajapan awatangit petofa pangindrian na kepadaan kasih sifah kindra-indra lauri bulana pong Allah Ta'ala bola mapakinge na barakae pasilin nerengi kewajibata selaku ata rifuangi selaku ata nasabah sempanya subuhe lihat dari jamaah rilalena ya subuhe sumpungi bicara taiwan ni itu jumlah sempajang duhae kena minimal 2 rakaat siga-igana 10 2 rakaat maka dari Nabi Taki hadis nafasue Imam Muslim oleh sahabat Abu Dhar yusbihu ala kulli sulama min ahdikum sadaqah nareku farafiki fuangi sumetta kriele risubuhe nasari tungke pale sore songe riwata kaleta mapasuk sedekah apabila kita diberikan usia untuk mencapai waktu subuh, waktu pagi, maka menjadi kewajiban bagi setiap persendian di dalam tubuh kita untuk bersedekah. Carana masih dekaya roh tungku parle soleson wata kaleta nasumpungi Nabi ta makanane fakulu tasbihatin sadaqah tungke tasbih tungke bacaan subhanallah itu pasti sedekah sedekah wa kullu tahmidatin sadaqah tungke tahmid bacaan alhamdulillah sadaqah sedi pasidekah na rona pada sore-sore tu buta
kullu tahlilatin sadaqah. Tungkak tahlil we iaitu pasti sedekah. Tahlil baca la ilaha illallah itu tahlil. Pada tu makanan tasbih baca subhanallah. Tahmid baca alhamdulillah. Tahlil baca la ilaha illallah. Ya nasanabita sebitu pasti sedekah itu. Bacanganna la ilaha illallah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Tungkak takbir takbirah. Takbir sadaqah pasti sedekah tu ya tu. Ya nai model-modelna pasti sedekah na ya. Palle solesonge ila dan buta mencaji kewajiban. Nasanabit tanariko na farafiki ki puangi ya pada nai subuh. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Maperintangi decenge seditutu pas sedekah. Wa nahyun anil munkari sadaqah. Mapesangkangi jae seditutu pas sedekah. Jadi igana pale rupan naru dimancai pas sedekah. Wa yajizu min zalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Nama madayan ni boleh kumanengun na irampewe selaku pas sedekah sudah cukup ya sebagai pengganti daripada semua ini merupakan sedekah yarkahuma minad duha dengan melakukan salat 2 rakaat duha. Fasilin nerengi sempajak duha 2 rakaat tasania seniruna pas dekana ya he palu selesonge ilanna tuta. Agai pahat we ifahangi kue makana ternyata ya roh pasti dekai tania nasabak doi mi harga barang mi pasti dekai. Magai nasabak ya roh kata dasarna sidekai boleh ki asidak atau ngengen betuana atau mengena tepat nasib ditahu bukti kebenaran iman ya nahe malak bange gangkana sekaya satu sedekah kilalena akurangi megana rampe kata sedekah. Contohnya, perintah mapasuk seke kata sadaqatu nafaq. Khuz min amwalihim sadaqatan. Ambil dari harta orang yang memiliki itu. Orang kaya itu sedekah, sedekah. Dia nak kena zakat. Keraga pembuktian iman dalam bentuk memberi. Pembuktian iman dalam bentuk beribadah dengan harta. Karena ya itulah yang sekei sedekah. Kenapa itu ki ayat baca orang kakro? Faham
amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassirhu lil yusra. Nigi a'ta makbire wattaqa nasabak dasar metau kukuannya wa saddaqa bil husna, ya, membenarkan ini, membuktikan keimanannya dalam bentuk-bentuk kebaikan. Secara khusus berimpak. Apa balina? Rampi imun di balina. Wa amma man bakhila. Nigi masih ke berarti. Baik. Kunai. Sabarina ayatna milau seka. Dekna menggunakan kata zakat, tapi kata sedekah. Magi nasabah. Tanya seka ini bawang elau impak dan dia pasti dekat sunnah Kumakadai bawang khus min amwalihim zakatan. Oh, seka ibana kena. Makutoro ilalah pembagiana detuna menggunakan kata zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabili faridatan minallah wallahu samiun alim. Innamas sadaqat, sedekah ya zakat masuk dari situ semua, zakat, infak, sedekah. Kepada siapa? Kue nato kue fuange lil fuqara satu, wal masakin dua, wal mu'allafat wal amilina 'alaiha ketiga. Lil fuqara wal masakin agak pasti lengan ya lo fakire si miskinnya. Ya lo fakire diri ada makalah kasih si pupu. Tuh dek agak zaman-zaman lah. Ya lama kukue mega isu atar kungi fasu ai masui femen. Pada zaman-zaman lah. Kembali ke lagu lama. Menyanyikan lagu lama. Ya engkai palolongan na ya ro dek na rafi'i si tengana kebutuhan pokokna ila lenga tutungan na palolongan na dek na rafi'i si tengana kebutuhan pokokna ila lenga tutungan na ya na itulah fakir ku miskin ya sikna si tengana nika dek pernah gena dia panagena na penuhi ro kebutuhan pokok na aja memang maka ada kebutuhan ekstra na jadi din rifana maka dan oleh kapang ro dek gagah pe nama pakwiro nole to kapang dek gagah motorona apa kira Magi saya. Nabi makada kayak kikam potai di alhamdulillah. Si tunggu-tunggu kalau kita bicara sama Pak Kue, oleh si panrasan sapai hai, fukara wal masakin. Udah janji romega ini pasuk dia tu na lolong seke, dia tu na wajib mapasuk seke. Jadi yang kami itu tuh orang-orang ini antara. Ya, ini kebangsaan ya ro. Tetai mapasu impak. Tetai mapasu impak. Tetai mapasu pasidekah. Magi, ya ro. Pak Doangan ya ro. Pak Burah.
Makadai fuange tilalana surat At-Talaq ayat itu liumpik zu sa'atin min sa'ati tarui berimpak mapunai asaginangan boleh kia saginangan si turuk si bawah saginangan wa man qudira alaihi rizquhu nigi macifi dalena ya kan fal yunfik mimma atahullahu tarotoi berimpak boleh ripak birena fuang yang kena lologan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha dek na fi reki fuang Allah Ta'ala se dia atas sangadina si turuk tom itu fak birena betul nak cedek to Saja'alullahu ba'da usrin yusra. Kuni mulai rahasiana nawi suruto. Magi ku apakru batena iwerengi matu asaginagan. Suatu saat akan dilonggarkan rezekinya. Jadi ia rotofat dia berimpak. Pak Bura sarip kamangi, Pak Bura perlu doang sarip kamangi. Sediwatu matu ilomo yang dipuangi pape dalena. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Ya tu siapa naik? Ni sekadar makan duka apa? Walau dia pacu isna, orang kata recu apa gua? Naluru monro si mak benih ki lo nai mangi nak apa gua? Wani gare jajero asalnya pasti dekat tania maka dah duit mi bawang ni kajak tu si magai duit na ni ambil nasi dekat ni mata lere mata sok sana itu ya ru kasih mafad dia mafad dia cede mi dari segi ini tapi segi lain nak pakai. Coba kareng kata tuara Nabi tawatumitul adza anit tariqi sadaqah. Kamu menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di jalan itu juga satu bentuk sedekah. Makutoro ya senyum ikhlas. Senyum ikhlas itu juga satu bentuk sedekah. Jadi kat rupana. Artinya sebenarnya itu sedekah arti adalah pembuktian